Padahal orang atua kireng tua Rabbi ufilli wali walidayya warhamhuma. Atua kireng tua kenika, atua kireng tua sebagai penghormatan. Rabbi ufilli walidayya warhamhuma, penghormatan. Atua ki minta ke Allah karena abah tak bisa malas kapugusan orang tua. Karena jenda remah boy kita bisa malas kapugusan orang tua. Dari nabunyakna jasa orang tua ada kabel. Kolek tolang nih tapi kan dari kamu memang tombu dari orang tua nih kan. Maka atua kireng tua kenika terima kasih dak orang tua. Sekaligus kenika teti syukur dak ka Allah. Mangkana malam yashkurin nas lam yashkurin. Jadi atua kireng tua kenika sekaligus teti syukura abe dak ka Allah atas jasa orang tua dak abe. Allah kenika saya makuli orang tua saya kengalatini abe kasoon ka Allah. Sekaligus kenika teti terima kasih na abe, terima kasih penghormatan abe dak ka orang tua. Jadi macam atua kireng tua Rabbi filih kenika kasoon dak ka orang tua sekaligus kenika teti syukur dak ka Allah. Doa. Ya tiba ada doa nih ke kangkui ke orang sebebeen aba, kangkui doa kangkui ke sapadana aba, mun ke atas doa nih ke kangkui penghormatan. Ke Kanjeng Nabi saya lebih paling terhormat orang. Yang kui ibadah de Gusti Allah.